air pollution from taking place. KHASI trip Acik National Movement hanya kasni kala Leit Iakynduh ya Myntri ka Tnat ka Koit ka Khiah ikong amprin lingdo bandawa banbu ya ki medical specialist West KHASI Hills kani ka kenhun kala Leit buk jingkerpat na ka Myntri banpan ya kinong ai jing sumar ki balatibet lani ki medical specialist kum ki orthopedic surgeons gynecologists oncologists pat radiologists kani ka kenhun kala ong baka jingthung ya kinong sumar ki batibet West KHASI Hills kanong ka jingkerku ka bakraw ya kinong shnong ki bahadu menta bun na ki hab ban Leit syadu shlong bat Guwahati banyo ya kajing sumar kabastet bat kabatan. Siya aduk menta ngidon arngut kini ki gynecologist bat ki pediatrician hangte apo West KHASI Health non strength. Te nakadaw kajing bombiang jong kini ki specialist mo babun na ki baduk hangte apo ga district ke jongi bapli ki lahaban one bay sisulong ki haban bay sa Guwahati. Bat kenai kalawan ra ya kecintiko ha khamtam ha kaliang baduk nang ta kadon ruka traffic jam. Ka United Forum of Bang